Zdravo svima, dragi prijatelji, pratioci i ljubitelji stripova. Stripovi iz Bonelli produkcije su, kao što znamo, veoma popularni na našim prostorima. Nekolicina likova iz stare garde, da tako kažemo, poput Zagora, Dilana Doga, Teksa, Mr. Noa i drugih, da ih ne nabrajam dalje, su obeležila detinjstva mnogih generacija nekadašnje Jugoslavije. Raslo se i živelo sa njima, pored njih, želeli smo da budemo kao oni i trudili smo se da ih imitiramo u stvarnom životu. Ili bar ja jesam. A šta je sa novim likovima iz te kuće? Popularnost stripa lagano opada. Drugi mediji izrazito uzimaju primat i toga smo svi svesni. Svuda u svetu je to tako. U sve to Bonelli mnogi smatraju šundom. Tu je jaka ponuda svega i svačega. Mange dominiraju među mlađom populacijom, a i mene polako osvajaju. Iz Amerike stižu standardno dobre stvari. Tu je i francusko-belgijska škola sa svojim favoritima. Kako se tu kotiraju novi Bonelijevci? Pod novim Bonelli likovima računam vreme od pojave Nika Rajdera 1988. godine pa nadalje. Ja sam tvrda Bonelli struja, volim njihova izdanja i trudio sam se da ništa od njihovih izdanja ne propustim. Idemo na intro, pa onda pogledajte moju listu novih Bonelli izdanja i poslušajte kratko obrazloženje. Cassidy. Kratki Bonelli serijal u 18 epizoda o vojnom veteranu koji sticajem okolnosti postaje kriminalac, pljačkaš banaka. Kroz serijal ga prate dvojica prijatelja i tužna sudbina. Raymond Ray Cassidy neslavno je završio, mada nas Bonelli vraća polako kroz serijal jedno doba, jedna priča, ponovo na njega. Očito se Ray dopao i drugima, kao i meni. Mesto broj 10 za njega. Brad Baron. Sredinom 50. godina prošlog veka našu planetu osvajaju vanzemaljska bića poznata kao morbovi. Zemljani su potpuno nespremni, ali jedan profesor biologije i bivši vojnik postaje najveća pretnja za morbove. On je Brad Baron. U ovom kratkom serijalu od 18 epizoda on spašava zemlju od te pretnje. Pa nastavlja i dalje da čisti našu planetu od njihovih ostataka u specijalima koje Bonelli naknadno objavljuje. Za njega mesto broj 9. Julija. U matičnoj Italiji veoma popularna. Serijal je među najprodavanijima od novijih. Meni se ta gospođica Julija Kendall nije toliko dopala. Bez obzira na Berardijev scenario koji je izuzetan, ja nisam nešto posebno oduševljen ovim psihologom. Verujem da je više do mene nego do ovog odličnog serijala. Ja volim one junake koji plešu s nožem u rukama ili su nepobedivi s revolverom i drugim oružjem. Znaš ono, opake likove. A i žena kao strip junak mi baš nešto i ne leži, iako nisam šovinista. Imam utisak da gledam školskog psihologa u stripu, ali svakako preporučujem vama da date šansu Juliji Kendall, možda vam se dopadne više nego meni. Po meni, za nju, mesto broj 8. Napoleon. Seo mi je na prvu, realno. Još iz doba jedine epizode u izdanju Mavericka Kraljevo. Iako smo mogli pročitati samo 10 epizoda i onda je izdavač stao s objavljivanjem do daljnjeg. Ja verujem da će neko dovršiti ovaj serijal koji je u potpunosti delo nastalo iz mašte i pera Karla Ambrosinija. Pomalo luckast tip. Vlasnik hotelčića u Ženevi, bivši policajac. O da, baš luckast tip. Moja preporuka i velika želja za nastavkom ovog serijala. Mesto broj 7. Brandon. Postapokaliptični svet iz mašte Claudia Chiaverotija uz početne crteže Corrada Roya. Fantastično dočarana atmosfera nekog nestvarnog sveta iz moguće budućnosti koji nas vraća skoro pa u daleku prošlost. Isprepletani odnosi između likova, Brandon, Anja, svašta. Pročitao sam sve što sam mogao i što nisam mogao iz ovog serijala. I dostupno, a i nedostupno. Od mene velika preporuka za Brandona de Arknessa. Mesto broj 6. Nathan Never. Ovo je kultni Bonelli serijal. Šta reći više? Čak i sporedni likovi iz ovog strip serijala su dobili svoje serijale. Kod nas se nije nešto posebno dobro primio. Radnja se događa u dalekoj budućnosti. Glavni protagonista je agent privatne agencije Alfa, koja se bavi različitim istragama. Bivši policijski narednik. Nathan Never. Upoznali smo ga u Mavericku broj 1 1926. godine i više ga nije bilo. Posle imamo različita hrvatska izdanja i par domaćih pokušaja u par epizoda.
Od 1991. godine kada se pojavio u Italiji, pa dalje, Nathan je uz Texa i Dilana Doga uzdanica Sergio Bonelli kuće. Samo zbog manjka popularnosti na našim prostorima. 5. mesto za njega. Dragonero, ubica zmajeva, Jan Aranil. Primećujemo veliki povratak tematike mača i magije u stripu poslednjih godina, pa i Bonelli to prati. Glavni protagonista živi u izmišljenom svetu Erondaru. Ima za pratioca orka koji se zove Gmor. Fantazija od fantastike. Osvježenje iz Bonellija, neiscrpna tematika koja pruža autorima beskrajne mogućnosti. Tako da po meni svaka epizoda ovog serijala je nepredvidiva i jako zanimljiva. Topao se publici u Italiji, a i na našim prostorima. Odličan serijal, za svaku preporuku. 4. mesto za Dragonera. Nick Ryder, njujorški detektiv odeljenjan za ubistva. Pojavio se u Italiji 1988. godine, a u nekadašnjoj Jugoslaviji godinu dana kasnije 1989. godine. Imao sam naš prvi broj u rukama kao klinac pre većine čitalaca zahvaljujući rođaku distributeru štampe. Od starta mi se dopao. Kao da si Texa Willera obuo u patike i dovukao u urbane džungle Njujorka druge polovine 80-ih prošlog veka. To nas ne čudi s obzirom na činjenicu da je Claudio Nici kreirao ovaj lik. Nick je odličan istražitelj, pravdoljubiv i veoma nasilan kad pobesni. I svi prateći likovi zaslužuju posebnu pažnju. Mnogima je u najlepšem sećanju bez obzira na samo 39 redovnih epizoda tadašnjeg dnevnika. Odavno ugašen serijal, a nedavno stiže najava iz Italije da će opet biti pokrenut na radost svih nas ljubitelja agenta Rydera. Za njega mesto broj 3. Magični vetar. Vojnik Ned Ellis je definitivno jedan od mojih favorita. Nakon eksplozije voza, njega kao jedinog preživelog spasava stari indijanski šaman. U njemu prepoznaje svetog čoveka i upućuje ga u tajne indijanske magije. Iako je belac, on postaje šaman, vrač, plemena Lakota Siouxa. Dobija indijansko ime Magični vetar. Pamćenje mu se polako vraća, a u serijalu se prepliću magija, indijanske legende, sve s elementima klasičnog horora i fantastike, kao i spletke moćnika koje su klasične i prizemne. Surovi divlji zapad i sve što treba da sleduje u takvom okruženju se nalazi u ovom stripu. Lik je kreirao Gianfranco Manfredi 1997. godine, a svi crtači koji su radili na ovom serijalu su pravi majstori svog zanata, tako da je ovaj strip za svaku preporuku. Ukupno je objavljeno 131 redovna epizoda, a onda je serijal ugašen. Nakon više godina usleduje povratak. Mesto broj 2 za Magičnog vetra vojnika Neda Ellisa. Dampir. Pravo ime mu je Harlan Draka. Meni je on drastično iznad ostalih navedenih likova. Ovo je strip horor tematike uz elemente fantastike. On je sin moćnog bića, gospodara noći, arhivampira, najmoćnijeg vampira, legendarnog Drake i ljudske žene. Njegova krv je smrtonosna za vampire. Bori se protiv takvih nakaznih stvorenja i svih ostalih zala i čudesa. Verni pratioci su mu bivši vojnik, veteran, Emil Kurjak i vampirica koja je promenila stranu, a zove se Tesla. Harlan Draka je poreklom sa prostora bivše Jugoslavije, kao i Kurjak koji je iz okoline Mostara. Po legendi, Dampir je mitsko biće. Sva stvorenja iz sveta zla ga se plaše. Stacioniran je u Pragu, u Češkoj republici, u takozvanom pozorištu izgubljenih koraka koje vodi Caleb Lost. U to pozorište ne možete uvek da svratite, ne možete čak ni da ga vidite, osim ako oni to ne žele. Iz Praga, svoje baze, kreće svuda po svetu gde treba da interveniše. Pomalo je zavodnik, ne kao Mr. No, ali trudi se. Serijal su kreirali Mauro Boselli i Mauricio Colombo 2000. godine. Traje već 21 godinu i po meni je pravo čudo da kod nas ne izlazi aktivnije. Za mene je svakako najbolji Bonelli serijal od svih novih i sve preporuke za njega. Mesto broj 1. Ukusi su različiti. Možda se neki od vas ne slažu sa mnom. Napišite u komentarima šta vi mislite. Da li sam nešto propustio ili ne. Da li se slažete sa mnom, s mojim izborom, ili vi imate neke druge favorite. U svakom slučaju, verujem da vam se klip ipak dopao. Iako je tako, obavezno ga lajkujte i podelite. I zapratite naš kanal. Možete od
očekivati neočekivano. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav.